Zadatak C2. Dobar dan, je li doktor Adžić tu? Jeste, sačekajte malo. Već ima jednog pacijenta u ordinaciji. Izvolite, uđite, doktor je sada slobodan. Hvala vam. Dobar dan, doktore. Zdravo, Marina, kako si? Došla sam na pregled, ne osjećam se dobro. Kijam već danima, boli me grlo, često me boli i glava. Da pogledamo. Otvori usta, molim te. Otkad te boli grlo? Već nekoliko dana osjećam tegobe. Prilično je crveno i upaljeno. U redu, da poslušam pluća. Udahni duboko i izdahni. Sad diši normalno. Tu je sve čisto. Kašlješ li? Ne, Uzimaj antibiotike i dosta čaja i limuna. Izvoli recept. Kontrola je za 3 dana. u redu, doviđenja.